Tisakha, my dear friends. Kini yung Kanchanpur ni TISF Kanchanpur National Committee ni press meet makimuke bose. Sekarang tero ay mong sombolariang angke joint convener. Jangan ya gerak tunggu angke Kanchanpur National Committee ni TISF ni convener. Jangan ni gerak tunggu ya gerak tunggu angke college in charge TISF ni ongye chung jang cloud tonero lo college in charge ke convener betie joint convener betie ke chung meeting ma khalayo press meet ma khalayo chung bo press meet khemon kau ke bose lai thanai 14 September o LEB college o chini Tiprasa no ke ha boinjati bai ke illegal ke incident umon kono toye chung ke ham press meet khalayo boke chung Kanchanpur subdivision committee TISF committee ongye khadumon kau chung masalayo jodi bo MBB college ni ABP rono BBM college ni ABP rono se jodi higher authority ro action la yang hanke chung kono Kanchanpur subdivision ni TISF ongye chungkono jobam khainai je action la action ale browning saka o step la action ale chung all over Tripura ni Tripura Indigenous Student Federation ongye chungjo to bai klai jobam khainai ye chung ini yo press meet ma kemse Saha pula media friends ono Ani mungkin nantus kumadiang angke Kanchanpur subdivision TISF ni convener ke chung press meet mak mole bose nya khio je BBM college chin Tiprasa student rono bokmo ke chung ka union ta TISF khama abono bro naisle ye gingsaya abono bumo bron uporo action la nintho rajya sarkar khetre ma ke chung newcomer student rono je chung nangkrumo bron khokchimo mau khokchimo ton abono chung nangkrumo mono se bro chini uporo se ake etek khimo ababari bron bakhiya chaya bro abono eres khini nei tho je abo chini union TISF union je student rono aba ke bumo abo bron sakawo action la nintho Romha ani moko binapani riang angke subdivision Kanchanpur subdivision ni Tripura Indigenous Student Federation ni unge keha committee takhamoni angke in charge angke yakhiyo je BBMC college chini student ro je new kamar ro phane ro no nakhrumo abono ABPP ro chayongye chini student ro no bacha bumo abo bimbo ye food ke jo action mai tho la ning tho jo abo ni bo ye press meet a chong se